Ruas Jalan Makmur Empe Awe 2020 pet. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari STA 0 plus 00. Situasi kondisi jalan, perkerasan berbatu, samping kiri sawah, samping kanan sawah. STA 0 plus 100. STA 0 plus 100 berarti. Apa dulu? STA 0 plus 100. Kondisi jalan existing, perkerasan berbutir, perkerasan batu, samping kiri kebun, samping kanan sawah. Mana? Enggak apa, nanti kita cocok ini untuk situasi ini. Ada box 1. Ada box kalput. Kira putus, kabarin Ji. Aja deh. STA 2 STA 0 plus 200. Nah, coba kita ukur. Cilon stop lah. Mantap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. STA 0 plus 200. 0 plus 200, kita mulai. Kondisi jalan existing masih sama, pergerasan berbatu. Sisi samping kiri sawah, samping kanan kebun warga. STA 0 plus 300. STA 0 plus 300. Aku dulu. Coba aja. Aduh. Lanjut. Oke, kita mulai. Oke. Lanjut, kita mulai. STA 0 plus 300. Kondisi jalan existing masih sama, perkerasan berbatu. Samping kiri Sama mendung. kebun warga, samping kanan kebun warga. STA 0 plus 400. STA 0 plus 400. Kondisi jalan existing masih sama, pergerasan berbatu, samping kiri sawah, samping kanan sawah. STA 0 plus 500. STA 0 plus 500. Kondisi jalan existing masih sama, perkerasan berbatu, samping kiri sawah, samping kanan sawah. SD.
STA 0 plus 600. STA 0 plus 600. Kondisi jalan existing masih sama, perkerasan berbatu. Samping kanan kebun warga, samping kiri sawah. STA 0 plus 700. STA 0 plus 700. Kondisi jalan existing masih sama, perkerasan berbatu. Samping kiri kebun warga, samping kanan kebun warga. STA 0 plus 800. STA 0 plus 800. Kondisi jalan existing masih sama, perkerasan berbatu. Samping kiri sawah, samping kanan kebun warga. Kondisi jalan existing masih sama, perkerasan berbatu. Samping kiri kebun warga, samping kanan kebun warga. STA 1 plus 000. STA 1 plus 000. Kondisi jalan existing masih sama, perkerasan berbatu. Samping kiri STA 1 plus 100. STA 1 plus 100. Kondisi jalan existing masih sama, perkerasan berbatu. Samping kiri sawah, samping kanan kebun warga. Satu plus 200. STA 1 plus 200. Kondisi jalan existing masih sama, perkerasan berbatu. Samping kiri kebun warga, samping kanan kebun warga. Satu plus 300. STA 1 plus 300. Kondisi jalan existing masih sama, perkerasan berbatu. Samping kiri kebun warga, samping kanan kebun warga. STA 1 plus 400. STA 1 plus 400. Kondisi jalan existing, pergerakan berbatu. Samping kiri kebun warga, samping kanan kebun warga. Nah, titik akhir. Titik akhir. STA 1 plus 500. STA 1 plus 500.